Ngiyanibingelela bangcwele egameni lenkosi Jesu. Khona incwadi la engiyibonayo crucial eshiwo umpostoli uPawuli kwamaRomans chapter 9. Ngifuna ngesike ngixolele. Not as though the word of God had taken none effect, for they are not all Israel which are of Israel, neither because they are the seed of Abraham are they all children, but in Isaac they shall thy seed be called. That is, they which are the children of flesh are not the children of God, but the children of promise are counted for the seed. Mase seqhubeka la uPawuli uye futhi akhulume ngokuthi uSara uzozala. Sho ukuthi noma ngabe uAbraham engaba impatient kangakanani, mase ekhetha ukuthatha ama-matters into his own hands, ekhethe ukuthi abe nomntwana before lo bekiwe uNkulunkulu, but uNkulunkulu somehow usahleli kweyakhe promise. And mangabe uyilandela lento lena, uqhubeke futhi umlandela uPawuli lana, uPawuli amention igama, akhulume nge-election, akhulume about all these things ukuthi we tend ukuthi see forth with ilontunjana, with pursue purpose kaNkulunkulu, forgetting ukuthi uNkulunkulu uneyakhe timing. And so mangabe uSara esebhere umntwana, when she bears umntwana at an older age, ipromise yaNkulunkulu izofika lapho, izoclaim indawo. But that's not the thing I'm trying to focus on. Uthi uPawuli hayi ukuthi wonke umuntu oyi-Israelite, not everyone oyi-Israelite, not wonke umuntu owaka-Israyeli umntwana kaNkulunkulu, and which seems ngazukuthi iyaphambana nezwi lenkosi. But let me get into it ukuthi kanjani ukuthi umuntu waka-Israel isizwe sikaNkulunkulu mase ethi ke hayi ukuthi iseed akuyona seed of promise, usho ukuthi ke babantwana bakaNkulunkulu through flesh. Mangabe ubheka uNkulunkulu ezwini lakhe, it is always referred ukuthi uNkulunkulu uyinkosi kamoya. But mangabe usufunda lencwadi ikhuluma ukuthi bangaba abantwana baka-Abraham through iflesh. Sho ukuthi ngamanye amazwi ukuze ube umntwana waka-Abraham, it doesn't mean ukuthi kumele ube yi-citizen, it doesn't mean ukuthi kumele uzalwe ka-Israel. Mangabe uyisho leyo nto leyo, it is why kwaqhamuka inkolelo ezaqhamuka after izwi kaNkulunkulu, ngenxa yokuthi waqhamuka uPawuli ezwini kaNkulunkulu washo lento crucial kangaka. Lento yodwa iyona into edala ukuthi kube khona incwadi ezikhona after, kube khona incwadi ezikhona after izwi lenkosi. It is ngenxa yaPawuli eyedwa, ngoba bafunda lencwadi. Mangabe understand wonke ama descendants ayibona neglected mayifunda lencwadi, ethola ukuthi awudingi ukuthi uze ube ngowegazi, uthi mhlambe you pass down from a generation kaAbraham ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu. Noma ngabe kungenzeka ukuthi wena uhlala kaIsrael, you are an Israelite, but it happens ukuthi kungenzeka ukuthi awuyena umntwana kaNkulunkulu, you are only umntwana kaAbraham through flesh. Sho ukuthi mangabe eyisho lento uPawuli yadala ukuthi noma ngabe wena usuhlala kaIsrael mhlambe ke wazalwa kaIsrael, uzwe kubuhlungu kuwena ukuthi wena ngeke mhlambe wena uzuthola umbuso ngedefault. Kube khona mhlambe abantu beyohlala eSouth Africa mhlambe abayokholwa, befunda izwi lenkosi, bemukela uJesu njengenkosi nomsindisi, ukuze nabo bakwazi ukuthi babe sendaweni engcono noNkulunkulu. Wena ucathi uzozalwa nje uphile, masemva kalokho uthi ngonxa yokuthi elakhe igama libhaliwe ukuthi you are an Israelite uzothola insindiso. uPawuli mase yithatha lento wayisusa wayibeka eceleni, mase yibeka eceleni lento yadala ukuthi nalezinye incwadi mase yifika amanga okuqala ayishoyo ukuthi afundise abantu ukuthi wena
wena uNkulunkulu wena ngokukhethekile uNkulunkulu ngenxa yegazi lakho. But lento yezwi lenkosi ayibale yegazi, ithi lezwi lenkosi lela sineglect iflesh. Shuthi ngamanye amazwi ithi inyama iyafa iphenduka idust, but kamoya ila kubaleke khona. Shukuthi uPaul mangabe esethi kule ncwadi lena ukuthi mangabe you are an Israelite, you are not a descendant ka-Abraham. Shukuthi you might be a descendant ka-Abraham through seed, through flesh, but in the spirit you are not. Shukuthi ngamanye amazwi usethini ke manje ke uPaul usethi ama-Israelite kungenzeka kuba abantu abanganayo ngisho igazi lika-Abraham. Mangabe kusho lokho usho ukuthi you can be an Israelite from all around the world. Shuthi kahle uyakwazi ukuthi wena ube Israelite. Usethini-ke usesebenzisa into esingazizwe before. Usethi useyabaphiko kwayibona laba abazalelwe kwa-Israyeli. Shukuthi all the Jewish and all the Gentiles, shukuthi bonke laba abasakwazi ukuthi baclaim le ndawo njenge home. Shukuthi you can never claim ukuthi you are an Israelite ngenxa yokuthi wena wayibona uhamba as a citizen ka-Israyeli. Shukuthi shukuthi kuba i-citizen ka-Israyeli uPaul wase-redefine ukuthi you cannot be i-Israelite ngenxa yokuthi uphahla lwakho lwakhiwe ka-Israyeli. You cannot be an Israelite ngenxa yokuthi when you come from nama-generations ka-Abraham. But useyahamba useba specific uthi u-Abraham kwayena ukuze abhere isidi kwakumele alinde uNkulunkulu. Shuthi ngamanye amazwi akwenzeki ukuthi ukuthi uAbraham asethatha izinto ebeke ezandleni zakhe ukuthi kungabi khona ama-repercussions. Shukuthi useyasho uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usethanda lo mntwana ozaliwe kunalo mntwana ozaliwe. Usethi manje lo mncane kumele kube uyena okukhothanya kuye. Ukhothama kanjani to your younger brother? Ingoba uNkulunkulu yakhe timing nezakhe ibusiso zazi kulo Israyeli lona ongazalwanga through evil. Isho ukuthi kahle lento engisho ithini ithi uNkulunkulu Israyeli yena ukuyena idefinition ya Israyeli yilo mntwana ofike ngesakhe isandla. Shukuthi mangabe uyilandela lento lena yokuzalwa uNkulunkulu uyaqhaza ukuthi akulethe emhlabeni ngesakhe izandla. Shukuthi mangabe uNkulunkulu ekhuluma ngama-Israelite akakhulumi nge-Israel nation, akasakhulumi ngo-Israyeli lo ubonakala phana kwi-map. No, uNkulunkulu usekhuluma ngo-Israyeli lo awuyena ulethayo ngezakhe izandla. uNkulunkulu usekhuluma ngalo Israyeli lona akuyena awulethayo awuplantayo ngezakhe izandla. Shukuthi uNkulunkulu mangabe ufunda izwi lenkosi, mangabe sekukhuluma ngensindiso, sekukhuluma insindiso uJesu Kristu waletha emhlabeni ngezi kaNkulunkulu izandla. Ngenkathi uJesu Kristu ezalwa wazalwa at a later state. Mangabe ubalandela bonke abaprofeti abakhona babeprofeta ngokuthi uJesu Kristu uzofika. Shuthi ngamanye amazwi noma ngabe bona abaprofeti babezazi ukuthi ubona bakabo kufika kwaNkulunkulu bona balethanga izandla zikaNkulunkulu. Shuthi ngamanye amazwi bayafala lento na-Abraham ukuthi uAbraham wabera a child singakafiki isikhathi, but uNkulunkulu wabeka uSara sho ukuthi wayikhethekile noma sekwayi kwi-older stage. Mangabe uhamba uyomlandela uMaria indlela azala ngayo uJesu Kristu yayikhethekile, yayi impossible in such a way ukuthi uSara enkathi ezokubhera a child kwasekuklenyiwe ukuthi uSara it will be impossible ukuthi abhere a child esemdala kangaka. But seliyavela izwi lenkosi ukuthi uJesu Kristu wazalwa umuntu wesifazane yedwa engakazabona umuntu wesilisa. Ngamanye amazwi shukuthi kahle uJesu Kristu indlela azala ngayo naye yayi impossible njengokuzalwa kwalo mntwana wesezaliwe, njengokuzalwa kwakhe naye uNkulunkulu naye wayenze ukuthi makube njalo. Shuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu Israyeli mangabe ubeka through ezakhe izandla, mangabe wena umukela uJesu Inkosi nomsindisi, you are marching into izandla zikaNkulunkulu. Shuthi ngamanye amazwi Israelite akusasibona labantu abahlala ka-Israyeli, uIsraelite sekuyimina nawe thina
uyibeke ethina esikhothama ngaphansi kwenkosi uJesu Kristu, because uNkulunkulu walethe sakhe isandla ukuthi masizale uJesu Kristu. Sho ukuthi noma ngabe singafika abaprofeti bebanganani before uJesu Kristu no after uJesu Kristu, bona ngeke bakwazi ukumelana nesizwe saka-Israyeli, but bona bangamelana mhlambe negazi neflesh, mhlambe bangamelana no-Abraham inzalo yakhe. But uPaul into ayi-highlightayo lana ukuthi kungenzeka ukuthi bona bazalwa baba ma-Israelites through indawo abahlala kuyona, nokuthi through bona ukuthi bazalwa under Abraham. But uNkulunkulu wahlola ngisho inzalo yakhe, wahamba wayobheka ukuthi akube umuntu specific noma ngabe semdala kangakanani. Ingakho uJesu Kristu wafika after 14 generations, noma ngabe umhlaba usuwone kangakanani, noma ngabe isikhathi sesambe kangakanani, but uNkulunkulu uzoyiletha indodana. Mangabe seyiletha indodana ikhuluma ngensindiso, mangabe indodana ikhuluma ngensindiso ikhetha ukuyifela, mangabe isifela iyavuka ikhombisa ukuthi noma isivuka ekufeni yona isanawo amandla, yona kahle inqoba ukufa. Ngamanye amazwi usho ukuthi awukwazi wena ukuyibona uyisithizini ezulwini, awukwazi ukuyibona wena ufanelekile ukuthi ungene ezulwini ungakazi udlule through lona. But into engifuna ukufocus kuyona namhlanje, it is not only that, but it happens kumina. Into engirecognizeayo eyenzakala kakhulu ukuthi kukhona abantu abazalwayo bephile esonweni, kodwa beclaim ukuthi bona bangalibona ikusasa labo noNkulunkulu sesihlangene. It happens ukuthi bazalwane, uma ngabe sesiphilile emhlabeni, sesiphilile, isithembiso sethu noNkulunkulu ukuthi siyohlangana naye ezweni imini ingunaphakade. Sho ukuthi ngamanye amazwi ngilo mhlaba loyo siyophila kuwo, okuyiwona lo mhlaba lona oyomana njalo ingunaphakade, okube kuyizwe lomhlaba, kube kuyiJerusalem elisha. Ngamanye amazwi leyo ndawo le ekhethekile akuyona indawo yanombani, indawo yabangcwele kuphela. Sho ukuthi kahle into kumele siyijahe njengabangcwele ubungcwele. Sho ukuthi ubungcwele into kumele siyitrain within ourselves. But it happens ukuthi kulezi insuku zisondela, there are many people aba confused, and lento lena not ukuthi into engakaze ishiwe ezweni lenkosi. uNkulunkulu ushilo ezweni lakhe ukuthi khona abantu abayodukiswa. Ngamanye amazwi khona abantu ababe tricked by imoya omnyama. Shuthi imoya omnyama is operating ukuthi ithatha abantwana bakaNkulunkulu iba misdirect. And in these days into eyenzakalayo leyo akuyona into ekude nathi. In these days le nto iyenzeka, and yenzeka phandle uyibuka bukhoma. Sho ukuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu is bringing kulesi sikhathi samanje lelizwi leli lashiwo uPaul. Lelizwi lashiwo uPaul lithi not all of us esithi thina siyakholwa, we are children of Israel. Sho ukuthi njengoba sengishiyo into ukuthi uIsraelites asibona phela ama-Israelites, but sekuyimina nawe esikholwayo. But bakhona abantu abayindlalayo phambi kwaNkulunkulu, noma aba-pretend ngathi bayindlala phambi kwaNkulunkulu, kodwa ukupretenda kwabo ku-away from Israel. Sho ukuthi uNkulunkulu ke mangabe usuyilandela lencwadi yaPaul ayigcini kuphela ikhuluma nama-Israelites, noma sibona in history ukuthi sibatormentile the Jewish people have been tormented by amazwi Paul. Instead there are some other Jewish religions akhetha ukuthi awamfundi uPaul. Shothi ngamanye amazwi izwi lenkosi sebethathile from lona, sebeperformile vele isono of blasphemy. Shothi sebemremovile uPaul ezweni lenkosi, okuyisono leso isono sokuqala senzayo uqalekisiwe if you remove izwi laNkulunkulu. But they remove Paul because uPaul washo lento nje yodwa. Kuyo zonke izinto uPaul aseyikhulumile, lento ayikhulumile iyabatriggerisha, because bazotshelwa bona ukuthi noma ngabe bona when you are an Israelite, you are an Israelite through flesh, but Paul was preaching to the Israelites in spirit. Ngamanye amazwi if you compare the Israelites
through flesh ne-Israelite through spirit, useyasho ukuthi laba aba-Israelite through flesh they are of evil, and laba abayi-Israelite through spirit bona bayolibona ilanga. Ngamanye amazwi sho ukuthi yena usethini, usho ukuthi kahle kahle wena if ungamfaka ebhokisini waye-tormenta the Jewish, sho ukuthi ngakho namhlanje bemremova yena is because ba-agitated, abalifuni lele lakhe because lele lakhe li-against bona. But namhlanje mina ngifuna ukuyeka leyo nto leyo because isebhokisini ethize, but ayikhulumi kuphela nabo, ikhuluma nalabo abakholwayo, but abakholwayo but abakhetha ukuthi bambukele eceleni uJesu, noma bekhetha ukuthi baphile esonweni, noma bekhetha ukuthi bacorrupt izwi lenkosi ngokuthi bathathe babhekise upside down, nokuthi bathathe batshekise ngendlela zabo. You find ama churches these days angaspreach against isono, akhethe ngazi ukuthi since uJesu Kristu asifele sethi isono thina so wona because Jesus Christ wasifele sakhe isono. And I'm introducing you to a topic yongazi uyijwayele. Did you know ukuthi uJesu Kristu nkathi wasesiphambanweni noma babemshaya noma wayikhala inhlungu ayizizwa wangazona inhlungu zokushawa, but kwakuyinhlungu zisono sami nawe. Ngamanye amazwi uJesu Kristu nkathi ayilimala, nkathi ayikhala izikhalazo zakhe ezesihlukana noNkulunkulu, esesekhala sethi baba ungishiyelani, it is because of isono sami nawe. Sho ukuthi these are the effects of isono sami nawe kuJesu Kristu. uJesu Kristu wabulawa enganasono, ngenxa yokubulawa kwakhe enganasono it was only because of isono sami nawe. Sho ukuthi lesi sono sami nawe senza ukuthi uJesu Kristu abhujiswe kabuhlungu ngisho noma engenzanga lutho, and ababemlimaza babenganalo ulwazi lokuthi bamlimazelani. It was mainly because of isono sami nawe. Ingakho ethi baxolela bakwazi abakwenzayo, it is because ibona babebusy be-operator noma betshela ukuthi bapunisha yena uJesu Kristu, but ababona ukuthi they are operating simultaneous to isono. Bona ba-express isono ukuthi uJesu Kristu isono simphatha kanjani kuye. So uyayibona inhlungu zesono zi-acta kuJesu Kristu. Ingakho uJesu Kristu wayikhala, it was only because of izono. Ingakho uJesu Kristu wayezwa uNkulunkulu emshiya, it was only because of isono sami nawe. Ngamanye amazwi if there are churches these days akhuluma against isono, these churches these days aphika into uJesu Kristu ayilwele esiphambanweni noma ngabe esebenzisa yena as an excuse. uJesu Kristu was not supposed to be an excuse, but he was supposed to be the way. He was not supposed to be a suggestion noma into oyisebenzayo wena masuqhubeka uphile. No, he was the main reason wena kwakumele wena udedele wena okwakho, wena kumele ulahle yonke into yakho masuvuma yena. uJesu Kristu yona izwi lakhe lodwa lelo ukuthi wena you have to abandon yonke into yakho masuvuma yena. Not ngoba uNkulunkulu is selfish and uNkulunkulu ufuna ukusiclaima sonke in a selfish manner ukuthi uNkulunkulu mhlambe parasitic in that form. No, it is mainly because of ukuthi isono if singakuwe, isono kuwe siyadominate. Ngamanye amazwi mangabe seqhamuka isikhathi se-judgment, it is where uNkulunkulu efanele akubone wena ushine noma ukhanya kangakanani, but ukukhanya konke kuba corrupted uma ngabe wena unobumnyama obcreatewe isono. Ngamanye amazwi if wena uyiletha phambi kwaNkulunkulu unezono zakho, uNkulunkulu eyakhe wrath noma wakudino noma olwakhulaka liba charged against wena, and that happens in nature. Ngamanye amazwi uNkulunkulu akaqubuli lutho ayisende against wena athi wena ufuna ukuthi ubhubhe, but uNkulunkulu instead uletha uJesu Kristu khona azokusindisa. uJesu kushuthi uNkulunkulu uyanikela kuwe khona wena uzosinda. Shuthi ngendlela uNkulunkulu akubona ubaluleke ngayo, ubona ukuthi akakwenze lokhu. Ngamanye amazwi uma ngabe uNkulunkulu ezonikela ngoJesu Kristu, uNkulunkulu akafuna ukubona ubhubha, but when wena lo ovumela ukuthi iwrath kaNkulunkulu ibe charged against wena, iwrath kaNkulunkulu exists in nature. Shuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu he doesn't channel in iwrath yakhe somehow iedge wena through qhubeka wenza isono. If namabandla lawa kushumayeza ukuthi qhubeka wenza isono, lamabandla into yakwenza khona ukuthi akudukisa, afuna
wena uhambe uyi-charge wena towards i-wrath kaNkulunkulu. Shukuthi ukubhubha komuntu akufani nokubhubha kaSathane. Ukubhubha kaSathane makwenziwa noma ngabe kwenziwa through izinto uSathane esezenzile ezazi-iniquity against uNkulunkulu, but uNkulunkulu i-judgment mangabe isetha towards uSathane uyayi-channelisha, because uSathane is being judged as an immortal being. Ngamanye amazwi uSathane is being judged as inkosi, a king. Why a highest angel ezulwini? Why one of the highest angels ezulwini? Why one of amakerubi? Ngamanye amazwi kusho ukuthi uSathane, if yena is punished, is being punished as a god, noma as a leader, noma as a king. But if mina nawe we face i-judgment akufani. Shuthi mina nawe if we face i-judgment sisetha upon ourselves. Ngamanye amazwi kusho ukuthi wena if ukhetha uqhubeka wone leso sono senzayo, i-judgment uyayiclaima, noma i-wrath kaNkulunkulu uyayibiza ukuthi ayize kuwena, because uNkulunkulu wasenza ngumfanekiso wakhe. Ngabe lento ayenzeki, ngabe the moment uqeda ukona uyafa same time, but uNkulunkulu ngenkathi esidala senza sibe umfanekiso wakhe, wayefuna sibe nale dominance. Le dominance yenza ukuthi noma ngabe isono ususenze kangakanani, kube khona umuso ozovimba ukuthi uNkulunkulu i-wrath yakhe ingafiki kuwena. But ithi lento lena wena since uzofa uthi uNkulunkulu Adam no Eva niyakufa nokufa, shukuthi ubatshela ukuthi khona i-time dilation la khona bazofika towards i-death yabo, la khona bezofika towards i-judgment yabo. Shukuthi i-judgment kaNkulunkulu yayingeke exist u-Adam no Eva bonanga. Mangabe ethi niyokufa nokufa, ngamanye amazwi shukuthi ila khona sesingena khona kwenye into ukuthi isikhathi sakho siyaphela. Mase siphelile isikhathi sakho, mase kusala i-wrath kaNkulunkulu, shukuthi lapha usakwazi ngisho nawe ukusebenzisa i-image kaNkulunkulu uthi ngumfanekiso kaNkulunkulu, awusakwazi ukuyiclaima lezo zinto ziyaphucwa kuwena. And manje zaphucwa instantly, mangabe seyiphucwa kuwena, you face i-wrath kaNkulunkulu head first. Awusakwazi ukubaleka. Shukuthi mangabe simukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi, uJesu Kristu uba yi-image kaNkulunkulu emana njalo. uJesu Kristu wenzani? Uvuka ekufeni. Ngenkathi uJesu Kristu evuka ekufeni, usho ukuthi usikhombisa ukuthi uJesu Kristu yena i-image yakhe imana njalo, ngenxa yokuthi angenzanga akonanga uJesu Kristu empilweni yakhe yonke. Sho ukuthi uJesu Kristu wayezama ukukhombisa uAdam no Eva ukuthi ukuba bonaka ngabe kwenzakalani. uJesu Kristu mangabe sebulewe esefile, sifanele kube kuphela kwakhe. Shuthi ngamanye amazwi it would be impossible ukuthi avuke. uJesu Kristu akavukanga through ama-abilities akhe, akavukanga through ama-abilities athize, noma mhlambe umlingo, noma mhlambe i-sorcery ethize. No, akavusanga lokho. Wavuswa ubusulwa bakhe, nokuthi i-death mangabe ibhekene nawe, shukuthi kwasekuvela ukuthi you are being judged according to ukufa kwakho. Mangabe uJesu Kristu uthiwa wanqoba against ukufa, wanqoba ukufa, you think wena ukuthi uJesu Kristu was down Hades player i-war elwa naye certifier on death. Nami nganginaleyo image leyo. But if you follow impilo kaJesu Kristu, mangabe uthola ukuthi uJesu Kristu akazange ona empilweni yakhe, mangabe uthola ukuthi uJesu Kristu akazenzanga izinto ezimbi, he was already in a war with death through impilo yakhe. Mangabe sekufika the prince of darkness izomnika lesasinkwa, i-prince of darkness ayifuna ukuthi ione ngisho nanganye, khona mangabe sebhekene ne-death, i-death izokwazi ukuthi imjudge thokathi isono sakhe. Sho ukuthi thina singabantu sasifeyila uku-understand ukuthi ukujudgwa through ukufa is repercussion yesono. Mangabe uJesu Kristu esebhekene nokufa, uJesu Kristu uyanqoba ukufa. Unqoba ngani? Ngokuthi akazangone. Unqoba ngani? Ngokuthi uyenzile intando kaNkulunkulu. Unqoba ngani? Unqoba ngokuthi ulandelile imithetho. Mangabe uyilandela lento lena isho ukuthini lento lena? Lento isho ukuthi kahle uJesu Kristu has paid the ultimate price, not only through ukulenga esiphambanweni kabuhlungu, but it was day by day impilo yakhe, indlela ayiphila ngayo, it was also him paying. Mangabe uyi-understand le pain le, thina singabantu we are being given i-grace kaNkulunkulu, la khona we cannot understand the pain yaJesu Kristu every day, every minute, every second Jesu Kristu ayiphila. Ngithi mina every single second Jesu Kristu ayiphila, i-pain
i-pain leyo okusho ukuthi kahle kahle uJesu Kristu every single second and every single day he was paying the price for mina nawe. Sho ukuthi mangabe sefika lapha esiphambanweni kwase sekuvela ukuthi lezi zinto ezazenzeka kuyena zibizwa ngani. Yakho uJesu Kristu wangazange aphendule. It was because this was normal procedure. It was usuku lakhe liqhuba. Sho ukuthi ngamanye amazwi uJesu Kristu isiphambano wayesithwala every day, not only nkathi babe semona sesithwala but wayesithwala every day for every human being. Ngamanye amazwi uJesu Kristu mangabe eselenge siphambanweni wasesekuvela ukuthi la ipain esinika uJesu Kristu, not ukuthi zonke lezi insuku ayiphila wayengayizwa le pain yayikhona. Ngamanye amazwi usho uJesu Kristu the ultimate price ayikhokhelile. If when we ignore noma uthi wena uzobaleka wena uzibi uqhubeke uphila impilo yakho yokona uqhubeke wenze noma yini akushintsha ukuthi uJesu Kristu le pain wayizwa. Ngamanye amazwi irate kaNkulunkulu ithini ke? Irate kaNkulunkulu ke ithi wena if you care ukuthi ignore uJesu Kristu, it is fine. uNkulunkulu akakubandlululi wena. uNkulunkulu ngeke akubeke ezulwini ngenkani, ngeke kuphoqa ukuthi ngene ezulwini yophila impilo emnandi kunaphakade, no, ngeke phoqe. But if wena ungamfuni uNkulunkulu naye futhi ngeke aza kuphoqe. Ngamanye amazwi kade ngibuka lento izwi lenkosi lithi siyodumisa ezulwini. If wena ungayithandi indumiso uzo-enjoy kanjani izwi lingunaphakade? Khona abazalwane abasemabandleni, abazalwane abakhonzayo uNkulunkulu, but labazalwane bafesana nenkinga eyodwa. They don't enjoy lezi zinto abazenzayo. Lezi zinto abazenzayo ziyaba-agitate ngaphakathi, ziyabalimaza ukuthi it feels like we are doing a job. Shothi praise and worshiping ibhlungu kubona, shothi ukufundisa lenkosi kubhlungu, shothi ukuthandaza kubhlungu. Uzongena kanjani ezulwini lakho na leyo nto kuyobe kuyinto ethokozwa every day ukuthi we are living in intokozo lakho na sikwazi ukudumisa freely khona without having inkinga. Wena if you fail ukuyenza leyo nto leyo, then mina ngithi kuwena you are not inzalo ka-Israel through spirit, but inzalo ka-Israel through flesh, because nawe siyakubona esontweni uthandaza nathi siyakubona esontweni ucula nathi siyakubona esontweni wenza zonke lezi zinto lezi, nathi siyakubona ubakhulekela abantu, but kuwena it's a duty, kuwena kubhlungu. Uzongena kanjani ezulwini lakho lento kube kuyijoy ngunaphakade? It is mainly because kuwena kuyi-issue ila khona ngithi mina wena you are a children of Israel, but you are only in the kingdom of Israel through flesh. Ngamanye amazwi not in the spirit. Shukuthi kahle ngamanye amazwi noma ngabe wena ukhetha ukuthi ulibalekele lami ibandla uthi hayi ngobe la kasanele ibandla, mangabe bashumayela against isono, basibiza isono njengoba sinjalo, babana nkinga nesono ukuthi basibiye njengoba sinjalo. Isono yilento yenzayo ucela uNkulunkulu akakuboni. Isono yilo butshwala obuphuzayo, lo butshwala obuphuzayo isono, but wena usona isono. Mangabe uphuza lobo butshwala lobo uyasiperforma leso sono. Shuthi ngamanye amazwi wena ume phezu kwaJesu Kristu siphambanweni and you are continuing with lokho. uJesu Kristu phela izwalo ngishilo ngathi it was i-wrath kaNkulunkulu. Shukuthi uJesu Kristu la wrath kaNkulunkulu ayizwa kwakuyinto engafanele ize kuyena ngoba yena akazangone. Ngithi mase ngakhuluma ukuthi uJesu Kristu masisevuka, ukuvuka kwakhe uJesu Kristu kwakukhombisa ukuthi ipain yethu uJesu Kristu alala phansi for 3 days. uJesu Kristu wangamele alale at all. Ukulala kwakhe kwakukhombisani? Kwakukhombisa thina amandla noma ilokhuzana noma isinde sesinaso sonweni ukuthi uJesu Kristu udinga ukuthi alale for those days. uJesu Kristu for those 3 days walala for the past, mase walala for his present time, mase walala for the future. Ngamanye amazwi shukuthi uJesu Kristu on day 1 wayidlila nekhathe indala, on that day la khona on day 2 wayedila with the people of the present, mina nawe labo. Shukuthi ke wayesedila nabantu of the future emva kwalokho, and at that wayesekufeziwe mase wavuka
shuthi ngamanye amazwi shukuthi kwayithetha amacala for every single of those people, not ukuthi shuthi njalo shuthi kahle lento yokuthi mina ngiyongena ezweni noma mina ngingena ezulwini into ebuhlungu mangiyizwa abazalwane beyisho, because abazalwane esho ukuthi they lack ukukholwa. If kunjalo uJesu Kristu usho ukuthi on those 3 days wayibiza mina nawe on one by one, wayibiza everyone one by one, ekhuluma izono za wonke umuntu. Shuthi nalo okhetha ukuthi uJesu Kristu akamukele njengenkosi nomsindisi unaye wayibiziwe naye kuleyo ndawo kamoya, ebiziwe ukuthi azojoyina. Shuthi ngamanye amazwi uJesu Kristu wayeselwela wonke lowo muntu loyo. This is why umhlaba waqala wazamazama. It was mainly because uJesu Kristu was collecting every single threat ephile emhlabeni. Mangikhuluma nge-threat ngikhuluma ngesono. Wayeseclaima lesiyasa loya nesaloyana ukuthi uyamkholwa noma umkholwa wangasana nkinga, but wasesesicollecta lesasono lesiyana. Shuthi uJesu Kristu mangabe ephile emhlabeni, if bemtshela ukuthi uJesu Kristu bese beletha lo nkosikazi lona babemletha phambi kwakhe ababemfica en adultery ephenga, bambamba in the midst, bambamba shuthi kahle mangasho ukuthi embedeni bambamba phakathi ona, mamthatha bamletha kuJesu Kristu, babemletha kuJesu Kristu, because you have to understand ukuthi labantu bemletha kuJesu Kristu, they understood uJesu Kristu's judgment. And I get ukuthi these days mangabe shumayela, we always speak about laba bantu labana sithi labantu laba babenga understand ukuthi uNkulunkulu no mashumayela, we always give them ilokhuzana. We always fail ukuthi si understand ukuthi nathi sifana ngamashini labo bantu labo mangabe seshumayela ukuthi laba bantu babeletha umuntu oqeda ukona to the correct judge. If ungayi understand lo ntshumayelo leyo, then ngeke uzu understand ukuthi uJesu Kristu ngenkathi ayibhala lapha phansi wayenzani, because njebe bhala lapha phansi he was claiming as the correct judge. Wayeseclaima renewing of all kinds of commandments, because if you understand ama commandments ukuthi ayebhalwa kuphi, ayebhalwa ematsheni, yena mangabe sebhala enhlabathini, I reason ayibhala ematsheni ama commandments ukuthi khona ngeke be erasable. But mangabe uMose wabhala Thanda ukuthatha ngibingelele igama lami uNamsila wakwaDlamini, bazalwane ngisindisiwe, ngiyamthanda kakhulu uJesu. Now, after the laws have been written in each, it was there ukuthi igcinwe, but uJesu Kristu uyabonakala lapha ebhala phansi enhlabathini esula. Lokho kuba yini lokho? You can see ukuthi uJesu Kristu lapha is renewing ama laws. You can perceive it at local, because it might be local but it's not lokho directly. Ngenkathi ebhala lapha enhlabathini ephinde esula, uyakhombisa ukuthi umuntu wenzani. The time lamadoda lawa efika ezoletha umuntu laphana, ezoletha umuntu towards ijudge, it is expected ukuthi as uJesu Kristu is ijudge, it is to set fire on lo muntu lona ukuthi abulawe ngokubanjiwe ona, and no, even where siwona umuntu emshadweni. Ngenkathi kubhalwe laphana phansi uJesu Kristu masephinde yasula, ukhombisa ihumanity yena ukuthi ngenkathi umbheka laphana akakhulumi lutho ngithi uhleli, but uyabhala lapha phansi masephinde yasula. Ngamanye amazwi uyasho ukuthi exactly as ama-laws wabhalile phansi and exactly as ama-laws ewasusa laphana phansi, ngenkathi wabhala phansi laphana ewasusa laphana phansi, ukhombisa effect on ama-laws kumuntu ukuthi kwabhala wakhe nokwacima kwakhe, these are the effects of umuntu. So ma uJesu Kristu efika usho a critical thing lapha chapter 5 kaMateyu, ukhuluma ngokuthi akazili ukuzowasusa umthetho waMose but uzogcwalisa. Ngamanye amazwi mangase ubheke leyo nto leyo wena lapha usufunda uyathola ukuthi uyagcwalisa, but uyasho ukuthi khona into eshodayo. Angane me understand into leyo. Isho ukuthi there is something eshodayo. Ngamanye amazwi kusho ukuthi ama-laws noma afika kuMose afika on a specific agenda,
but awafikanga ukuthi afike kube wona ukuphelela kwawo. Yena kusho ukuthi ngamanye amazwi uyasho ukuthi he will fill them. Ngamanye amazwi kusho ukuthi mangabe uyabheka uNkulunkulu amaloza wabeka kuMose wayibona engaphelele. This is why eyosula laphana phansi. Lokho akusula laphana phansi kukhombisa i-dissatisfaction ukuthi awamsatisfy ngathi ukusula nje kusacasuka after uqeda ukwabhala amalozi masesula kwakucasuka. Kusho ngamanye amazwi ungagcoliseki kwakhe namalozi. Kusho ukuthi amalozi ungapheleli kwakhe. Mangabe uJesu Kristu sesukuma use-apply law engakaze yabonakala before. Use-apply law engithanda kamnandi kunawo wonke amalozi before, because ngikhulumile uJesu Kristu ebhekene nesono. He was the only one who was set ukuthi asijudge. uJesu Kristu njengoba uyena yedwa set ukuthi asijudge thina njengabantu. Cela understand izinto ezimbalwa. Njengoba thina singabantu sesone kangaka, uJesu Kristu njengoba efika emhlabeni ezophila impilo, in his entire life uJesu Kristu wangaphenduka wona wonke umuntu, aphendule kona wonke umuntu ukuthi wonke umuntu aqalekiswe le moment ekhuluma kuyena. But uJesu Kristu akazange aqalekise umuntu empilweni yakhe yonke ngaphandle koyedwa umuntu owaqalekisa uJesu Kristu. And lo muntu owaqalekisa uJesu Kristu fangabe sonke simbona njengesibonelo ukuthi uJesu Kristu was the proper judge of umhlaba. uJesu Kristu engaqalekiseni umuntu, uphila impilo yokuthi wena uyakubona wona. Mangabe uJesu Kristu ekubona wena wona, ukhetha ukuthi isono sakho enze njani as-advocate noma ekhetha ukuthi yena not ukuthi as-advocate as-represent. Ngamanye amazwi shuthi uJesu Kristu ubona isono sakho mase yena ebona ukuthi yena lesono senzayo uyasiclaima. Ngamanye amazwi uJesu Kristu mangabe babuka bonke bona wayibona ifanele ukuthi angena kulesi sono lesi. Sho uma bebeletha lo wesifazane bamletha kwi-judge proper yomhlaba. Sho ukuthi this mangabe ungayiboni lento as a form of praise as Jesu Kristu, ukuthi uJesu Kristu baletha umuntu kuyena ukuthi azomjudge. Ngamanye amazwi uJesu Kristu was seen as a proper judge. Sho ukuthi kahle ukukhothama kwabo ukuthi we've understood umuntu osesonweni uthini-ke ngomuntu osesonweni simbambile senze isono uthini ngaye. uJesu Kristu usesho into esingakaze sayizwa before. Ile moment la khona uJesu Kristu khona wa-apply i-judgment but engayi-applyanga i-judgment. Wa-apply i-judgment but aka-actanga on the judgment. Shuthi leya judgment ayi-acta upon yona ayi-claim as i-judgment. Usethi kulo wesifazane if kukhona oyedwa phakathi ke nongakaze one akubo yena oqala. Ngamanye amazwi akashonga ukuthi lo wesifazane akangathintwa. Akashonga lo wesifazane akekho fanelekile ukuthi amkhande ngamatshe, but uthe oqala, the first. Mangabe uyilandela lento yokuqala, uNkulunkulu sayasho ukuthi ozele yedwa. Shuthi uthi nikholwe yiyo, uthi ongakholwa yiyo akayibhubha. Ngamanye amazwi uNkulunkulu mangabe eletha indodana ezelwe yodwa, uJesu Kristu mase sesukuma esethi oqala oyedwa phakathi kwenu, he is talking about himself, because akekho umunye wamele aphositshe kulo wesifazane ngaphandle kwakhe. Akekho umunye wayifanelekile. Ngamanye amazwi uJesu Kristu uthi I recognize ukuthi nina ngirecognize as the proper judge, but noma ningirecognize as a proper judge aniyazi procedure. Ngamanye amazwi noma ngabe bona babesebembona uJesu Kristu ukuthi uyena owayefanele ukuthi ajudge lo wesifazane, uJesu Kristu sesukuma kubona usethi oyedwa. Ngamanye amazwi uJesu Kristu uthi njengoba senimlethile mina ningangiboni mina ngimkhanda ngamatshe lo sesonweni, akuntsheli lokho ukuthi lo sesonweni akanaso isono. Ngamanye amazwi shuthi lo sesonweni noma ebanjwe during adultery, shuthi uJesu Kristu is telling them ukuthi I am now the adulterer. Shuthi ngamanye amazwi noma nimambe phengile, shuthi senifice mina ngiphengile ngamanye amazwi. But uJesu Kristu mayikusho lokhu usethi oqala phakathi kwenu. Ngamanye amazwi uJesu Kristu mayilenga siphambanweni ethi abakwazi abakwenzayo, uthi laba bamshayayo ababona bokuqala ukuthi bamshaye. In fact uJesu Kristu he was the only one okumele ayilengise siphambanweni. He was the only one owaye rightful ukuthi ayilengise siphambanweni. Mathi into yokuqala isho amazwi akho okuqala ukuthi baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo, ukuthi baxolele ngoba bakwazi ukuthi bangena endaweni yami njengamanje. They are entering my domain and they are performing umsebenzi wami. Ngamanye amazwi
amazwi uJesu Kristu usho ukuthi siphambaneni mababuka abantu bemthethelela shuthi wena ungambona uJesu Kristu ebuka ikhalazo noma uJesu Kristu wambona senhlungwini but uJesu Kristu wayezela ukuthi azothatha mina nawe nesono sami nawe kube isono sakhe shuthi mina ngibe uyena mangabe umuntu esekwazi ukuthi alengeze uJesu Kristu shuthi uJesu Kristu isingi ijudgment angayenzanga kumuntu yenziwa kuye ngamanye amazwi shuthi umuntu mangabe sesesonweni uJesu Kristu akamkhandi ngamatshe lo wesifazane but mangabe umuntu mangabe uJesu Kristu isono sesingakuye umuntu the first thing ayenzayo umlengisa esiphambanweni sho ukuthi kahle ifairness ayisekho ingakho uNkulunkulu wayengakwazi ukuthumela ingilosi ngalesa sikhathi ukuthi ayicast laba bantu laba bembulala uJesu Kristu bafe mangabe uJesu Kristu eyibona lengozi iza usethi baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo because uyayibona lengozi ezayo uthi ayisekho ifairness mina nginikanga le judgment but nginikile le judgment but uJesu Kristu wangekaze akwazi ukuyenza lento kube wayengakhulumanga ijudgment towards ubani towards uJudas uJesu Kristu yazakala lapha kuJudas ethi uqalekisa usukazala ngalo mangasiyilandele lento lena uNkulunkulu uba nawe before ukuzalwa kwakho uba nawe usasesibelethweni but uJesu Kristu akalandeli usuku lesibili akalandeli usuku lesithathu but uthi lo loqala kusuku uthi ngicela lo oyedwa phakathi kwenu ongakwazi ukuthi akheste itshe uJesu Kristu not only does he judge you mangabe usufeni kwakho shuthi uAdam noEva babengeka ijudgment yabo noma ngabe bona babeyibheke ekufeni yakwathi nyokufa nokufa shukuthi mangabe uNkulunkulu esethi esethi niqalekisiwe usethi nazalwana inhlabathi futhi nyofa nezinhlabathi ngamanye amazwi uNkulunkulu usekhuluma ukuthi sikhona isiqalekiso ekuzalweni kwenu but mina indlela engani ngoba mina nguNkulunkulu okwazi ukweqa isiqalekiso uNkulunkulu mayesidala wasidala ngomfanekiso wakhe uNkulunkulu wayengeka abheke isiqalekiso mase sidala ngomfanekiso wakhe but shuthi uNkulunkulu mangabe sesidala ngomfanekiso wakhe usethi njani usesenza njengama newborns akhe kanti ubani firstborn yaNkulunkulu ifirstborn yaNkulunkulu uJesu Kristu mangabe uNkulunkulu esenza ngomfanekiso wakhe wakumela overlook uAdam noEva shuthi uNkulunkulu mangabe emdala uAdam ukuthi akabe umuntu wakumela ameqo uAdam but abheke yakhe indodana abheke uJesu Kristu shuthi njalo uNkulunkulu mangabe sibhekile kwakumela libele bheke uJesu Kristu yakho uJesu Kristu mangabe selenge esiphambanweni esekhala lapha esiphambanweni uJesu Kristu esafika esiphambanweni esethi baxolele because shuthi uNkulunkulu mangabe embheka umuntu esezobulala uJesu Kristu the first thing uNkulunkulu ayenzayo ubheka uJesu Kristu akabheka umuntu akambheka uAdam akabheki mina nawe ubheka uJesu Kristu before act ngamanye amazwi that is the grace kaNkulunkulu shuthi uNkulunkulu mangabe uJesu Kristu ethi baxolele shuthi uNkulunkulu sekukwenza kwakhe lokho ukuthi uNkulunkulu ngeke asiphanisha for izono zethu shuthi uJesu Kristu is the one who's punished for izono mangabe uyibheka lento lena uNkulunkulu inkasi senza ngomfanekiso wakhe uJesu Kristu seyadweba lapha enhlabathini mangabe sedwebe sesula laphana thina sabunjwa ngenhlabathi sokuthi uNkulunkulu shuthi uJesu Kristu into ayenzayo laphana ukhombisa istructure somuntu uyahamba kuye enhlabathi le ekwabunjwa ngayo umuntu uyadweba kuyona ngamanye amazwi is showing ama abilities akhe ukuthi ukudweba as a creativity he can create an entire being uJesu Kristu wangasula aphinda asiqale kabusha shuthi uNkulunkulu wangasula aphinda asiqale kabusha but uJesu Kristu seyasukuma usethi ucela lo oqala ongakazona phakathi kwalamadoda lawa kubo yena okhest itshe lokuqala but la madoda akakho usho yedwa wakwazi ukhest itshe lithi lenkosi ngamunye wasuka bahamba ngama ages abo lo mdala okushuthi uyena wayibonakala ukuthi uzoba nezona eziningi hayi bale behla ngeage kuze kusala na balele behambile shuthi ngokuhamba kwabo one by one behamba besuka laphana shuthi competence yabo bayakhombisa ukuthi wena noNkulunkulu nimephi nesono ngamanye amazwi uNkulunkulu uyakubheka wena ukuthi wena ukaze yini wena wone shuthi kukanjalo noma usuye esihogweni sakho esakhe isihogo mase sikulindile into ozoyibheka laphana ukuthi wena are you capable yini noma wena do you qualify yini ukuba sezulwini but uJesu Kristu usenze njalo uJesu Kristu useyamtshela lo sifazana ukuthi qhubeka uhambe mase ungasaphindi wone but la amazwi lawa khona la iqhamuka khona la amazwi lawa awavela suke nje la amazwi khona la iqhamuka khona mangabe uJesu Kristu ethi uhamba uqhubeke but ungoni kulo sifazane lo obanjwe during cheating during adultery bemambe cheat
Peter khoma esethi hamba ungaphinde wone, but akasakhulumi, akashongo ukuthi hamba ungaphinde uphenge, no, akashongo njalo uthi hamba ungasaphinde wone. Ngamanye amazwi kusho ukuthi mangabe sesisuka kuJesu Kristu, uJesu Kristu usho ukuthi mangabe eseclaime lesasono lesasof adultery, sho ukuthi useyasho ukuthi wena you are sinless. So mangabe thina njengamabandla sikhetha ukuthi ngoba na kuJesu Kristu wayifele ezethi izono asiqhubeke sona noma umathanda, but uJesu Kristu usekhuluma against leyo nto, usethi hamba uqhubeke but ungasoni. uJesu Kristu akasho uhamba uqhubeke ungasaphengi, akakhulumi ngesona specific leso obanje usenza, but usethi ukhuluma ngezono zonke, usethi wena hamba uqhubeke ungasoni. Ileyo nto defineani, i-definition of ubungcwele. That's what ubungcwele means. That's what holiness means. It is to go on with your life ungasoni. But uJesu Kristu noma if you choose ukuthi ufollowishe any type of ubumsulwa, usakhona izono sazenza before, but uJesu Kristu shuthi wayeseyiclaimile izono zalo wesifazane wabanjwa mischeating, bambamba lo wesifazane. uJesu Kristu wathi hamba ungasoni. Ngamanye amazwi if amabandla akho noma amabandla athendayo engashumayele ukuthi hamba ungasaphinde wone, awashumayele shuwo Jesu Kristu uthi lithi lenkosi okholwa yiyo akayokubhupha. Ngamanye amazwi sho ukuthi bakhona bayokubhupha. Sho ukuthi mangabe ngithi mina uIsrayeli khona uIsrayeli wegazi, uJesu Kristu mayefa akafeli ama-Israelites kuphela, but ufela amazwe namazwe wonke ney'nkolelo zonke ey'khona zabantu. uJesu Kristu uyayi-exclude, sho ukuthi uJesu Kristu uyaku-isolate wena, u-isolate wena nomphefumulo wakho. Shuthi wena noma ngabe wena usukhethile ukuthi wena ufuna ukulandela indlela ney'ndlela ey'thize, sho ukuthi uIsrayeli kuyenzeka ukuthi ube uIsrayeli but ungabe umntwana waNkulunkulu. Shuthi kuyenzeka ukuthi ube Israelite only through flesh, ubonakala ukuthi ulandele ezinye iy'nkolelo noma ulandele ezinye izinto zokuthi uyikholwe, but uJesu Kristu uyayikhohlwa zonke lezo zinto mangabe esekuletha towards i-judgment. uJesu Kristu uclaima yonke into okawayenze embi mase wena ekushiya umsulwa, but masethi hamba uqhubeke ungasoni. Mangabe ethi hamba uqhubeke ungasoni, if wena uattend ibandla elingapreach lelo vangeli, phuma kulelo bandla uphume futhi ukubaleke ngazo zombili inyawo, because ayikho into oyizele lapho. Uhleli nabantu abadukisiwe futhi abasadukiswa nabazoqhubeka baduke. Hamba uyohlanganana nabangcwele abazaziyo ukuthi bangcolile, abazaziyo ukuthi bayona. Musukuhlala nabantu abayitshelile ukuthi noma ngabe besengona kangakanani, shuthi vele uJesu Kristu ngoba wasifela lesono ngisho noma singazenza. Lokho kufana nokuthi kahle kahle uyakholela ukuthi uJesu Kristu wayifela izono zakho, but awukholelwa kuJesu Kristu. Ngamanye amazwi uJesu Kristu mangabe ekutshela ukuthi hamba uqhubeke ungoni, awuyikholela le nto isho ngoba yena uyithi useyifele ezakhe izono. Shothi nawe uyafana ne-atheist. I-atheist ekholelwa i-atheist ngayithandi into eyikhulumayo. I-atheist ithi angikholela kwinto mina engayi-understand noma ngikholela kwinto mina engikholwe ngazi ukuthi ayikho. If uNkulunkulu lo enikhuluma ngaye singamboni, indaba singamboni, if umali walalela ama-atheist ekushumayela lelo vangeli lelo, uze wena ulimale, wena uzuthi Nkosi yami kanti labazalwane banenhliziyo enjani, kanti they want to believe in what they believe in. Shuthi ngamanye amazwi yena fixated on the idea lena of ukuthi uNkulunkulu akekho. Mangabe usumlandela lo atheist uyafana nalomzalwane wakho lo sendlini kaNkulunkulu, but obona yonke into enziwe endlini kaNkulunkulu imthomenta noma yonke into against yena, because aka-understand ubungcwele. If usebungcweleni ayikho into oyibone uNkulunkulu eyenza othi mangabe usuyibona uNkulunkulu eyenza mase ungasiboni isidingo sayo. Fana ukuthi wena uyafuna ukuhamba uyophuza noma uhamba uye kwi-club, but awukwazi uye kwi-club nabangani bakho ngenxa yokuthi wena uthe uyakholwa. So mangabe uhamba uzoba embarrassed ukuthi wena uyabe uyakholwa. Shothi kahle wena kahle typically awukholwa, but wena ufana ne-Israelite through igazi, ufana ne-Israelite through flesh, ufana nenzalo ka-Abraham. Shothi ngamanye amazwi uyakholwa through i-title yakho, but awukholwa through ubungcwele bakho. Mina ngithi mina if umzalwane wangempela akukho ngisho ukulangazelela ukuhamba uyophuza kwama-clubs nabangani bakho. So isingekho leyo nto, because if ungaba around those places leyo nto ivele ibe buhlungu kuwena, ivele kube ngazi ukuthi awuzizwa kahle ngenxa yokuthi ubungcwele bungakuwe, ngenxa yokuthi ubungcwele buyakurula. Shothi wena kahle awuboni ukuthi ufanele ukuthi wenze isono ngenxa yokuthi
ukuthi ubungcwele bungaphakathi kuwena. Sho ukuthi kahle kahle wena you are an Israelite through spirit, ayona Israelite through blood. Sho ukuthi uyafana wena ne-atheist ekhetha ukuthi ingamkholwa uJesu Kristu ukuthi wavuka ekufeni, but ekholwa ukuthi if izulu ufika yena fanele angene ezulwini ngoba yena ukhetha ukuthi alandele ama-morals. Sho ukuthi yena kahle kahle naye ufana nawe mzalwane okhetha ukuthi uhlale endlini yenkosi uthi uyakholwa ngoba fanelekile ukuthi ulandele ama-morals. You have to. Akekho umzalwane okholwa because you have to. Umzalwane ukholwa because of ubungcwele obusekukholweni. Mina ngithi uJesu Kristu njengoba esekwenzile lokhu, uJesu Kristu mangabe usungena kuye emaphakadeni, mangabe usunaye emaphakadeni uJesu Kristu, noma ngabe yini onayo ehluphayo kulelizwe namhlanje, leyo nto ngeke isaphinde ihluphe because uJesu Kristu uyobe sehlaleni sobukhosi khona, uyobe ebhekana nazo zonke inkinga, kuyobe kumhlaba onganayo ngisho inkinga eyodwa ngoba umnikazi noma the dealer of inkinga suke sikhona. Shuthi ngamanye amazwi if wena ebungcweleni mhlambe ubona kubuhlungu khona, ucathi kanjani kuyoba mnandi kangakanani la khona kukhona uNkulunkulu ozobe edila nazo zonke inkinga. If wena ufane ngazi ukuthi yonke into eyenziwayo main problem, uzoba kanjani ezulwini la khona kungekho khona ukuhlupheka? If wena inhlupheko uyenjoya, if wena uenjoya wena ukwenza isono but ukholwa ungakenjoy, uzo-enjoya kanjani izulu la khona isono singobe singenziwa khona? Shuthi lapho khona every single day wena usezulwini yobuhlupheka, every single day wena usezulwini yobukhala. Why yobukhala? Because wena vela ukholwa, because wena uyafana nenzalo yaka Israeli but eqhamuka ku-Abraham through flesh, but awufani nale nzalo kaSara le yaqhamuka after many years of her age, waze waguga abamdala mase kwayima uNkulunkulu efika nesidi, isidi enganayo evil kuyona. uNkulunkulu uthi uyayithanda le sidi leyana in comparison to isidi of the maid. Why? It is mainly because ile sidi leyana yafika through an election purpose. uAbraham wathi ngiyofa nganayo inzalo, futhi uAbraham wase sacrifice okwakukholwa, wasekubekile okwakukholwa ukuthi shuthi uNkulunkulu kahle kahle uNkulunkulu kahle kahle ngekafike nesidi, but uNkulunkulu mangabe sefika nesidi in her old age useyakhombisa ukuthi uNkulunkulu eyakhi bakho ubungcwele buyofika ne-offspring. Shuthi kahle kahle we are the offspring of Israel through spirit. Asifani thina nenzalo yaqhamuka kwaba yi-offspring of Israel through flesh. Shuthi wena if you find ukuthi ukwenza ukukhuleka nje ukuguqa phansi ukhuleke, futhi wena if you find ufunda izwi lenkosi nje ukuthi kusakuyinto enzima, sekuyinto ebuhlungu kuwena, it is into kumele ufocus kuyona ukuthi wena you have to go uyolanda ubungcwele. Musu ukuzama ukujaha ezinye izinto eziningi, khulekela ubungcwele, khulekela ukuhlala ebungcweleni mase uyabuchase ubungcwele. Ngamanye amazwi uJesu Kristu mase ekhuluma kulowesifazane ethi go and sin no more, uJesu Kristu uthi kulowesifazane lona akahambe engasini. Sho lo wesifazane mangabe ehamba eqhubeke enza ukona, lo wesifazane akekho ebungcweleni, noma lo wesifazane she is claiming ukuthi she is the offspring of Israel but only through flesh. Sho uJesu Kristu noma ngabe ese-claimile izono zalo wesifazane, uJesu Kristu ese-removile i-adultery. Lo wesifazane if eqhubeka eperform i-adultery, sho uJesu Kristu le adultery seyiperformayo sekuyi-adultery ayiperforma on top of ubungcwele. Sho ukuthi there are people abayombona uNkulunkulu phambi kwabo, there are people abayobona izinto uJesu Kristu azenzile but bekhetha ukuthi bayizibe nxa bafuna ukuyivuma bona. Yakho ngithe mina fanele uyilahle wena ngokuphelela kwakho mase uyinikela kuyena uNkulunkulu. Mase futhi uNkulunkulu ezulwini if eseyisolve zonke izinto, if eseyisolve wonke ama-issues, sesiphila ezweni elinganayo inhlupheko, sesiphila ezweni elinganakho ukubhubha okuncane, sesiphila empilweni enganakho ukuswela, then mina I ask you a question ke ukuthi wena ungangathanda yini izwe elifana nezwe elinjalo? If wena uyibona lento kungayona into engakuwe, sho ukuthi khona into engekho kuwena, lobo ubungcwele. And if ubungcwele bungekho kuwena, then wena noma ungahamba esontweni 100 times, noma wena ungahamba uyokhulekelwa abafundisi abakhulu 1,000,000 times bekukhulekela, but you will never find ubungcwele if ubungcwele ungayiyeli wena kubona. Ubungcwele bufunani?
ubungcwele bufuna ukuthi umlahle wonke usanele, ngoba usanele mangabe efika ebungcweleni ungcolile usanele, ngoba usanele umuntu, usanele unemicabango yomuntu. Shuthi mangabe uyilethe ebungcweleni, umngcwele buneyayo ingqondo, umngcwele bunekwakukwenza, umngcwele buneyayo indlela yokukhuluma, umngcwele buneyindawo obufica khona, umngcwele awufici noma ikuphi, umngcwele awufici esonweni, ngoba uthi uJesu Kristu mangabe selenge esiphambanweni babungishelani. Lokho kuyakhombisa ukuthi ilocation yobungcwele ayihlali esonweni. uJesu Kristu mangabe seyiclaimile izono zethu, uthi uNkulunkulu uyamshiya because ilocation yobungcwele ayibi nesono. uNkulunkulu usasuka useza kuthina, usethini uJesu Kristu usethi nginishiya nomoya ingcwele. Lo moya ingcwele indaba uJesu Kristu wayengawushiyi kubona ngalesa sikhathi. It is mainly because uJesu Kristu wayefanele abafundisa ubungcwele kuqala, because babenganabo lobo bungcwele. Mangabe hamba nabafundi bakhe ebafundisa zonke lezi zinto, wayebafundisa kuze babe ngcwele. Mangabe uJesu Kristu esebatshela ukuthi abenze 1 no 2 no 3, mangabe uJesu Kristu ku chapter 5 kaMateyu esebafundisa laphana, uqala ngani? Uqala ngama blessings, because ufuna ukukhombisa ubungcwele nobumsulwa bobungcwele ukuthi bunjani. If bona bekhetha ungayilalela izinto ezishiwo nguJesu Kristu, babonakala ngani? Babonakala ngokuthi uma ngabe sekufika isikhathi sokuthi umoya ingcwele usale kubona uJesu Kristu engasho ukuthi ngishiya nomoya ingcwele, but uJesu Kristu useyazakwala ngalamazwi ethi ubashiya nomoya ingcwele. Akwashona lamazwi ukuthi ushiya nomoya ingcwele, shukuthi sebengcwele, ngoba umoya ingcwele awubi nawe if unganabo ubungcwele. If loba bungcwele lobana ubufuna, you have ukuthi uyinikele kuJesu Kristu, uyikhohlwe wena. Shuthi kumele uyinikele kuJesu Kristu njengenkosi nomsindisi, kumele uguquke kwenzeni isono and go and sin no more. That is the major important part. Ukuthi ube sinless, ukuba sinless akuvele ebantwini, akuyona into okwazi ukuphoza ngayo phambi kwabantu uthi you are sinless, but phakathi kwakho noNkulunkulu, uNkulunkulu uyakwazi ukuhlole, because bakhona phakathi kwethu abafikayo beyikhombisa ubungcwele babo, ngisho nabafundisi, ngisho nabashumayeli bonke, ngisho nabahlabeli nabadumisi abadumile, baveza phakathi kwethu ukuthi bangcwele, but ungathola ukuthi ngaphakathi phakathi kwabo noNkulunkulu ubungcwele abukho. And when you might think ukuthi leyo nto leyo into futhi engekho kude, into eseduze ngendlela isimanga. In fact 90% of wonke umuntu ombonayo omemezela igama la Jesu Kristu akayikhulumi leyo bungcwele, ngoba uyazazi ukuthi ubungcwele abukho ngakuyena. You find bona bekhuluma ngezinto ezibheke eceleni, noma bekhuluma ngezinto ezi-useless, noma bezokushisela kwamapulpiti, bekushisela kwamapulpiti nawe uzushe, but indaba yobungcwele iba seceleni. Abayithandi ngale kamoya ingcwele, noma behamba beshumayela endaweni zonke le kamoya ingcwele bayibalekela, because bayazazi bona ngaphansi kwabo, bayazazi bona mabebodwa noNkulunkulu ukuthi abayenzi leyo bungcwele. So leyo bungcwele ibenza bezizwe bebuhlungu, and njalo mangabe uyishuwe ubabona ngisho emehlweni nabo ukuthi bona abayifuni, but they will always go be represent besho ukuthi hayi sina sikhuluma ngalo Jesu Kristu. It is mainly because lobo bungcwele abukho nabo. If wena uyihlukanisa nalobo bungcwele, uyafana nomuntu ongakholwa, noma uyafana nomuntu operform izono every day. Even mhlambe wena ukhetha ukuthi awusazenzi lezi zizono lezi ngoba mhlamba ayisayifit yakhe appetite, mhlamba usukhetha ukuthi hayi sengimdala ngisoni manje, angisahambi ngiphuze, ngisahambi ngenze zonke lezi zinto lezi engasile. But if wena ungekho noNkulunkulu emngcweleni, you run away from uNkulunkulu, even though you think you are in the same room with uNkulunkulu. Even as they approach you, they speak about Christ phambi kwamehlakho, they speak about Christ endlebeni zakho, bezwakala kamnandi, nawe ngathi ungahlezi ubalalela, but leyo bungcwele yona compulsory kumzalwane. Khona umzalwane ezowazi ukuthi umzalwane ezokwazi ukuthi ukukhuzeka aqhamuki through umzalo wakho. Uyakhumbula usamncane la khona usakhuzwa njalo, khona ukhuzwa umzalo wakho. Mangabe usukhulu usuba mdala, ukukhuzwa sekuyinto engaphakathi kuwe, but ukhona lokho kwamoya ke, lokho ku spirit, lokho ukukhuzwa okuthola ebungcweleni kuphela. Ilokho ukutshelayo ukuthi awukuthinta into ethize, ilokho ukutshelayo ukuthi awuyikhuluma into ethize, ilokho ukutshelayo ukuthi awuhambi ngendlela ethize, awugqoki ngendlela ethize. Ngamanye amazwi, if you appear in front of people, fanele appear as ubungcwele, fanele ukhulume as ubungcwele, fanele nomucwayi
uyisiza fanele noma uyinwaya ikhanda uyinwaya ebungcweleni yonke into uyenze as umdumisa uNkulunkulu. Ngamanye amazwi if leyo nto wena ungayenze empilweni yakho ungasabi ungabaleki kuye kude zinikele kuJesu Kristu njengenkosi nomsindisi umamukele namhlanje umamukele uyidedicate namhlanje uyamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi and uJesu Kristu will purify you with umngcwele ngendlela ongakazi uyenze before and he will transform your life ngendlela ongakazi ukutransform before. Ngeke usaphinde uthola ukukhuzwa through abanye abantu uyokhuzwa kuyena yedwa uyena ozokubamba futhi mangabe usuphuma emgqeni uyena ozokudonsela eceleni because ubungcwele bukuye. Amen. Thanda ukuthatha leli ngibingelele igama lami uNamsile wakwaDlamini bazalwane engisindisiwe ngiyamthanda kakhulu uJesu.